Kade ingke fransong singtini hana hai katal job notification na reunai oma ingke sini Delhi police constable driver ni bagi fransong jara selarok simiri manai jara heavy driving license tongnai norok rimanai o jago Delhi police driver ongna musnai rok o jaga apply khaina ingke 8 tarik July ni simi 29 tarik July jora apply soli tongo ingke norok o jaga jodi no bulok ingke norok 2 tarik August correction khlaimanai ingke exam ingke computer based exam nai phaso abongke staff selection commission ni bisingti SSC ni bisingti October maso exam nai o 2022 ni o jaga vacancy tongo orosini beton tongo 21700 ni simi 69100 level pay level 3 ingke sini vacancy rejak o jaga open ingke ST ni bagi 45 SC ni bagi 236 pensong ingkai total tongo 50 ta SC ni bagi 262 total 1411 ta vacancy tongo boys ingke 21 ni simi 30 jora ingkai SC ST awar 5 year relegation mangka ingke 35 jora tei o jaga apply khlaimanai o jaga essential qualification saka o jaga 12 pass nangnai 12 pass mani pore ni heavy vehicle ni confident ni driving license nangnai nang gerung nangnai heavy vehicle mani gari kotor amai salungan nangnai ingke valid driving license tong nangnai heavy motor vehicle ni arpore processes knowledge of maintenance vehicle gari maintenance khainai am haibo nang rungnan nangnai hisab am hairma tuinai nono trade test nanai ta ingke application fee ingkangke o jaga SC ST ex serviceman am hairong ke to nanai ya other candidate ke 100 taka sini exam center tongnai tirpan bagai agurtala tirpan bagai scheme of exam sini o jaga sakri man thangke tam scheme tongnai exam ni wila computer based exam mar nayorok SSC ni through tui arpore physical endurance tai measurement najangnai norong Delhi police ni hoite arpore trade test norong driving test nanai ba gari maintenance khainarok norong trade test najangnai arpore medical examination najangnai laso sini computer based exam mota ngai engke exam 100 question 100 mark ni ngai general awareness 20 arpore general intelligence 20 numerical ability 10 ni arpore nongne routes scenes vehicle maintenance traffic rule am hermo tinai 50 ni 50 question 50 mark ni total 90 minute mane 1.5 घंटा ni exam ngai goro negative marking tongo 4 ta saya angke 1 mark cut khaijangnai nongni physical endurance tai measurement test ni bagai oro 30 bochor ni bisingo angke 1600 meter 60 ni complete na khainai long jump 12 foot high jump 3.5 foot ingke 30 bochor ni saka angke jara realization mane rongke noro 8 minute by complete na khainai 16 meter no 11.5 foot long jump arpore 3 foot 3 inch high jump ma barnai high ingke to sini minimum 170 semi nangnai arpore SC ST abai rok nangnai 5 semi eligible manai prai 5 foot 3 inch nangnai 5 foot 3 inch ingke norok o jaga sujage mane bojomari mane arpore sini CS ingke 81 semi ni simi 85 semi nangnai sini 4 semi bariman nangnai amhaita sini ST rong hangke to teksa 5 semi eligible mano ingke prai 76 ingke no naita ingke o jaga nong trade test ni bagai driving light motor vehicle am hernanai o jaga marja tongo nor obno notification no ulo nai di kahamkai ingke norong no ulo total miliwei romdi undeserved aw herke 40% SC ST OBC 35% ex serviceman no herke 30% khlainai o jaga merit list sanamjani friends asama jara Delhi police ni driver nam hanai rok driving license tongna heavy motor vehicle ni driving license tongnai rok norok Delhi police rogo join khaima sugge 12 pass ngani pore jodi nongni tong hangge norok apply khlaimano asuna friends te jotor no hani